Another undersea cable has been damaged in the Baltic Sea. Latvia's Prime Minister says a fiber optic cable connecting Latvia to Sweden was damaged on Sunday. The Latvian Navy has been deployed to investigate the extent of the damage and to inspect a vessel suspected of involvement. NATO is now deploying warships, patrol aircraft, and naval drones to the Baltic Sea to help protect critical undersea infrastructure. Several power cables, telecom links, and gas pipelines have been damaged in the wake of Russia's invasion of Ukraine. Mēs esam arī konstatējuši, ka visdrīzāk ir ārējas ietekmes bojājums konstatēts, un tam ir jābūt gana būtiskam, jo arī ir iesaistījušies jūras spēki un ir arī apsekojuši potenciālo notikumu vietu. Tāpat arī LVRTC pēc saviem datiem konstatē, ka šāds ārējais bojājums un kaitējums ir gana iespējams. Ko mēs darām tālāk, kā arī mēs iesaistam pārējos Baltijas jūras valstis. Jo bojājums ir konstatēts Zviedrijas ekonomiskajā zonā. Es esmu arī sazinājusies ar Zviedrijas premjeru un esmu sazinājusies arī ar pārējiem Baltijas valstu premjeriem. Ir skaidrs, ka mēs esam ciešā sadarbībā gan ar Zviedriju bilaterāli, gan arī ar NATO, un esam arī lūguši Zviedrijas spēku krasta apsardzes iesaistīšanos notikušā izmeklēšanā. Zviedrija tāpat arī ir apsolījusi jebkāda veida palīdzību, kas mums būtu nepieciešama. Gerade jetzt erleben wir es wieder. Weitere beschädigte Kabel, das kann alles kein Zufall sein. Immer wieder gestörte GPS-Signale, kritische Infrastruktur, die ausgespäht wird mit Drohnen. Auch hier arbeiten wir als EU und NATO noch stärker zusammen. Auch hier verschärfen wir unsere Zusammenarbeit bei der Gefahrenerkennung und bei der Gefahrenabwehr. Die Koordinierung zwischen EU und NATO bauen wir gerade neu und weiter aus, gerade auch um unsere Resilienz zu stärken. Корабът е плавал в изключително лошо време. Югозападни ветрове с сила над 25 метра в секунда. Когато вятърът е спаднал, екипажът е излязъл на палубата, за да огледа за щити и е установено, че лява котва е била изтекла, както казваме на морски език, и очевидно е била влачена по дъното. Възможно е кораба да е причинил това скъсване, но в никакъв случай аз лично не допускам, че може да става дума за саботаж или каквото и друго действие от страна на нашия екипаж. We are the CCTVs of the Baltic Sea region and we hope to deter anybody who might be inclined to cause unlawful action or damage to critical infrastructure. We hope we can deter them by our presence, but we also track them, we monitor them, and everybody who is wanting to undertake anything unlawful against any infrastructure should know it will not remain unseen and reaction will